Ya, ako ka naman din. Kenapa menarik pada musim dan paling bahas itu ada yang hati-hati. Saya sih ngomongnya lagi yang tahu ibu. Nanti ada pun atau ini sih ada di Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendalamatan tanus Allah subhanahu wa ta'ala ka tufikan tanunian sagyang kutu itano di kapaganada si kuagamatan wa Islam. Yani Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ayaman auto na suwalla na ira kabayaian sagyang kuta ori penian agyang kutu amapia na pikisabutan yan ng suagamatan wa Islam. Na aya kesabutan ro sagyang kutu akater o Nabi nasa din sa mga tao amala ipanabuntaman nagupakasenggay sa oras adinian dimipaganad panuaswas iku agama na matatago sa giyang kuto amapia. Matatago sa giyang kuto amapia. Giyang kaiman tuwa pagusayin tano na pedaya sa giyang kuto ang mga pamintuan na giyang kuto hajj amyaw na aditano di pa magusay. Agi mulimpusan apamintuan yan. Ikapito apamintuan aginan su al-aqiqah. Yang kaya aqiqah na paglintan o saya matao nagukatawan tanoya. Andun ni kanagatan o sabi yang kaya aqiqah na ayamya lalagoy sa pamikiran tano naginan su bikakenduri isagyang kuto amay ito awat aigira ay nimbawata. Nagubanda tano laudi na langon tano din na kain bait pagpakasong sa giyang kanan akika at tigtano. Ugay na pag-usay na yung mga ulama kaantano kasabuti piya-piya. Antano mapangnal piya-piya. Giyang kaiya akika na inisumpa tayo mga ulama sa giyang kuto a kitabul hajj. Kapag usaya ko hajj, apaman nalagi do bida, apaman na usayan. Kaso hajj na isa usayan, na suakika na isa usayan. Okay, na uketano din niyo si kumiyay pos na piyagusay tano agyang kuto al-udhiya. So kapanumbali. Na so kapanumbali na mirarak sagyang kutu hajj kagisu galabag sagyang kutu kapag hajj napadu nagyang kutu kapanumbali namya kasuldu nagyang kayaki ka kagi paman na sumbali inaman buayam
sumbeli na ayam pakipkeun duri sagiang kutu may tu awata agu pena inim bawata. Yang kaya babul aqiqah na adna mga masala mapapadalam saya. Adna mga masala maaalusod sagiang kay babul aqiqah. So aya kada kalagyan kay masala na telua masala mapumagusay tanong insyaallah sagiang kay makampata oras. Aya paganaya masala naginan su ta'riful aqiqah wa hukmuha wa waqtuha. Antunay meaning pembetuan sa aqiqah. Naguan tunay kukuman yan, naguan tunay oras yan. Yan ka na natalo nagi paganaya pugusayin tanong. Antunay pembetuan sa aqiqah. Naguan tunay kukuman yan, inutan tu di pagakikayag yang kutua mga watatano. Naguan tunay oras, akapagakikaitano si iku mga watatano. Agimada kala pagisa, sagiang kaya oras, laborun su mga imam. So mga imam, naigiraan na gupan inim buwata sagiang kutua dar pairan na kumagiang kutua kiluk sa pagisisiran imam. Anto na imapya akapagakikayami sagiang kutua watami. Sama no to na ipagisiran nagiang kutua oras, kapagakikairan. Ayap betuan sa aqiqah sa luga natigo mga ulama siyanan kinwa sagiang kutua al-aq agyang kutua al-aq na wahwa al-qata' naginan sukaputula. Naman agyang kutua kayo sa inyo mga ulama. Ayat tigilan apakaasal ipambetu sagiang kanan na aqiqah udi na ayat pakasal agyang kanan na aqiqah na tutlaqu fil asli ala sya'ri alladhi yakunu ala ra'sil maulud hina al-wilada naginan subuk amitu sagiang kutua ulu agiang kutua wata. Subuk yan na amatu sagiang kutua ulu niyan sagiang kutu kipembuat anu. Itu ipakasala pembetuan sa aqiqah. Agiang kutua buka agiang kutu wata sagiang kutu kinim bawat anon. Si ipman sa syar'an natigo mga ulama ama yuzbahu lil maulud yawma sabi'ihi inda halki sya'rihi naginan su ayam apsumbeliin sagiang kutu wata agupan inim bawata. Si ikugaw iya ikapit tugaw inian. Si ikugaw iya ikapit tugaw inian sagiang kutu mampu kaputuli sagiang kutu abukian. Konto. Ino sa mga ulama ayamaan nagiang kutu aqiqah nakata kaputuli. Nagiang kutu ikapitu gawi agiang kutu watana putula nagiang kutu abukian. Anta akatigtan wa pagalutan nagiang kutu watana. So miya karaya gudakatano apa di sa pembetuan sa aqiqah nagiang kutu paman nakaputuli sagiang kutu abu agiang kutu wata. Nagupadamaan yan naginan so ayam kambing kagiti paman na sumbelin sagiang kutu oras apaman na sumbelin sagiang kutu ikapitu gawi agiang kutu wata. Isa tunudan tanoron na ayakam bilang sa isa kapitu gawi agi madakal dinian kay nakaagiyang kaya bilangan. O ining buwata suwata aalungan na di maat na aya ikapitu gawin yan na gawiya Khamis. Nawano to? Kaupamaku kenduri ka sagiang kutua ika agiang kutua alungan na di maat na wano gawi. Siya buti ito. Naman umamu ini buwata alungan na Khamis na aya ikapitu gawin yan na arba'ah. So isa na paman na
pagana din tano agyang kutua paman na anto na ikapitugaw iagyang kutua wata inimbawata anto na paman ikukumanian o di natigo mga ulama agyang kana na akika na min haqqil waladi ala walidihi na padanan sagyang kutua kabenar wata si ikuluksiyan min haqqil walad ala walidihi padanan sa kabenar agyang kutua wata sagyang kutua luksiyan ayaw maana na dita no din bubawata alhamdulillah penalamatan tanu swalna sagyang kutua mga riski niya sira katanu mga muri ataw nasadin sa kada kalawat aka nagito din naman kada kalakapagaki kain kakiran kagi uding kasiran pagaki kain nakabenariran rakauto nabas sa aka benar na segatan yan raka segatan yan raka agyang kuto kabenar ini bagayron panwaga ma Islam ayaw pena tomianor na suaga matan wa Islam ayamitanor sagyang kana na akika na suaga matan wa Islam nagina ni isa na kapupagusaya tano sagyang kaiakika mababaliw bisaya kabenar watas ekoloksya na makapenaman namar tano iya mga loks apaman na benar-benaran tano agyang kaiya paman na mga kabenar katano mga watatano na may bagay tano kiran nagu may puka sa tano agyang kutwa kabenar kagi paman na sa alungan na mauri naro makapsasakat agi ang kutua mga tao. Pagkaumar ka suwata ka, sakatan ka niyan. Lagi dia na maunawan na kami narulo kasi kuwata yan na dan yan umibigay sa dunia na sakatan na kaagi ang kutua lukas ka. Sa alungan na mauri na tanto kumaragan. Inumano to, giyang kutua betadero na sutaw na pelaguyan yan, sukarumanian, suwataian, suluksian, agigiyang kutua paman na ipkalakiyan o baru kapan nakati. Sagiyang kutua masa akap pakatin degudi nakakum agiyang kutua alungan na mauri. Ayaku kuman agiyang kaiya akika natigo mga ulama sunnatun muakkada. Sunnah muakkada. Kenapa bugia ka babaluin niya na sunnah? Kami ni sumpah to nagyang kutua muakkada. Ayaw mana na miya tangkad-tangkad o di na miya baluya paman na miya tanto agyang kutua kababaluin niya na sunnah. Aya dalil nagyang kutua hadithu Salman ibn Amir ad-Dibbi radiyallahu an apitro yana miya nagakan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiniya literoon Tigu nabiya ma'al gulami aqiqatuhu faahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha. Pada tigu nabi tanwa Muhammad sagyang udina pedagyang kutua kambu bawata kap memuriatau nagyang kutua kapagaki kairon. Aman araksiyan to ma'al gulami aqiqatuhu. Tigu nabiya faahriku anhu daman nasumbelikan watigu nabi tanwa Muhammad sa ayam sagyang kutua kim buataan sagyang kutua watayo natigu nabi tanwa Muhammad aku ani rum panagyang kutu marsik amatatagu sagyang kutu mga watayo isa pugusay no mga ulama nagyang kutua paman na buka gyang kutua wata nagyuti ku enon eno to paman yan na pagalut yang kutu wata sagyang kutu ikapitu gawin yan. Ikadua hadith nagyang kutu hadith Samura radhiyallahu an. Apitro iya matang ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitro iyan. Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu. Langulang wanatigu nabitan wa Muhammad awata na misasande sagyang kutwa aqiqan yan. Ayap betuan sa gulam
na pipiman anu mga ulama na tigira naginan suwata ayaw na kinimbawataan. Ginan suwata ayaw na kinimbawataan taman sagyang kuto kakabaligiron. Basta awata ipu sagyang kuto kinimbawataan na taman sagyang kuto kabaligiron nakbetuan ito sa ulam. Naginan iti gunabitan wa Muhammad alang ulang wa na amaru niyawata. Namisasan din sagyang kuto akika niyan. Agyang kuto akika na sumbeli inuto sagyang kuto ikapitugawi agyang kuto awata. Ipu sagyang kuto kinimbawataan. Nagyang kuto na ikapitugawi iti gunabitan wa Muhammad na yusamma na pengaranan nagyang kuto awata. Betuan sangana nagyang kuto awata. Wa yuhlaqu ra'sahu nagu pagalutan nagyang kuto ulo niyan. Sama nito mga pagariakan si agama Islam, mga bubay mi si agama Islam na igira ikapitugaw yagyang kuto awata na telo mga galabag apang galabag nagyang kuto anoksian. Paganayro nagyang kuto akika kasumbali iron sa ayam. Ikadua nagyang kuto akapembetu iron sa ngaran. Na ikatlo nagyang kuto kapagaluti sagyang kuto buka gyang kuto wata. Ay ikatlo hadith akalu itano nagyang kuto hadith amya panutulu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Amataan ko na sunabitan wa Muhammad na pitruyan. Man wulida lahu walad fa ahabba an yansuka anhu falyansuk wa ma'na yansuk yadhbah. Tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataw ambawata sawata udina rizkian wallahu subhanahu wa ta'ala samuriyataw sirana kerumain. Man wulida lahu walad satawa rizkian wallahu subhanahu wa ta'ala samuriyataw. Nakabayan akan durian yan nagyang kuto awata. O di nakabayan asumbelian yan nagyang kuto awata sa ayam. Falyansuk nasumbeli ini wati gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman nam yurdir sunabitan wa Muhammad falyansuk. Kenduri ini wati gunabitan wa Muhammad. Na ya maana kunagyang kuto ayansuk na yadhbah naginan sutigitano sumbelian sa ayam agyang kuto awata. Sumbelian sa kambing agyang kuto gupan na inimbawat awata sagyang kuto ikapito gawin yan. Anto na man iuras agyang kuto akika. Aginan suditano di pagusay kagiya madagalang pagisa sagyang kaya oras agyang kaya akika. Tigu mga ulama apakasunod sa agyang kuto waktu jawaz kapakay agyang kuto orasyan. Agyang kuto akasumbeliya sa agyang kuto ayam. Binfisali jami'il maulud min batni ummihi ipuun na ka din sa agyang kuto kablag wata sa agyang kuto atiyan inayan. Ipagpuun na ruwa. Paman nakapakay andin ni kimbuwataan kaliwag yung kuto wata sa agyang kuto atiyan inayan nakapakay na pagakikaan ka. Kapag ito, waktu jawaz. Tigu mga ulama wa yastamir waqt al-istihbab ila al-bulugh na mananarusod na gyang kuto oras kababaluin niya na mustahab taman sa di kabaligan na gyang kuto wata. Naman ito? Taman bersada kabalig gyang kuto wata. Naguda ka pagakikaan, nakapakaya pagakikaan nagyang kuto anoksiya. Kagida makaliw sagyang kuto kapakay niyan nagukababaluin niya na mustahab. Nagina ni bitro mga ulamatan. Aandin ni kimbuwataan kabla gagyang kuto wata sagyang kuto atiyan inayan nataman din sagyang kuto akakubaligirun nakapakaya di pagakikaan nagyang kuto wata nagupaman yan na mustahab agyang kuto kapag kikairo nagyang kuto anoksiya.
illa annahu yusannu an ya'ukka anhu yawm as-sabi min wiladatihi inun ta'tibu mga ulama na ayat sunnah. Kau tu wa yakun tanu nasu kababaliunya na sunnah na pagaki ka na tigian suwata sagyang kutua ikapito niya nagawi sagyang kutua kinim bawataan. Nagi na sudin tanu dipagusay na kagiya. Upama ko inim buwata suwata alungan na sapto na aya ikapito gawin niya na dimat. Kana ba sapto? Sapto na ikawalo niya no tu gawin. Nagi na ni itungan tanu. Sadin sa kinim buwataanon na aya ikapito gawin niya nagyang kuto tunay ni orian niya nagawi. Adi unaan niya nagawi. Agito ka kaganap agyang kuto apito gawin. Ikadua hadis akalu itanu sagyang kaya ura sagyang kaya akika nagyang kuto hadis Samura. Ami alu itanu kagiya Peter nabi tanu Muhammad al-gulam murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu. Lang wanatibu nabi tanu Muhammad wata malagi jas wata mama nang wata abebay nami sasandin sagyang kutua akikanian agyang kutua akika na sumbali inutu ayam sagyang kutua ikapitu gawinian nangu betuan sangaran agyang kutua wata nangu pagalutan agyang kutua ulunian pagalutan agyang kutua bukian. Yang kana na hadith na ino saya na ng mga ulama tano. Ino saya na nagyang kana na hadith at tigira nagyang kana na akika o di nagyang kana na kiyagira o nabitan wa Muhammad murtahanun bi akikatihi paman nami sa sand agyang kutu wata sa agyang kutu akika niyan natigu mga ulama anna al-gulama mahbusun anis syafa'ati liwalidayhi yawm al-qiyamah. Sumanga wata nami sasangko tabyang kutu kakesafaatayran si ikumbul aluksiran sa alungan na mori sa gyang kutu akikan yan. Naman ito? Upama hukuma gyang kutu akasafaata na udi pagakika iyagyang kutu alok sa gyang kutu watayan na makaumasira sa alungan na mori na apiapan makapenapaat sa mga watan na di niya nagsafaat agyang kutu ang bela aluksiyan sabab sa gyang kutu adan yan nun ka pagakikai. Naupun paman sumbela alokas ayamala na suama kagiskan yan imal ading gusto suama pagaluin tano saya kagisuin na nakanabaw na ya paman na di siya mapad kagiya suama ading gusto sa gyang pumasa sa gyang kuto akika. Naupun paman suat bela alokas namya pagakika nagyang kuto upakasaf at agyang kuto wata sa alungan na mauri na kesafaat yan nagyang kuto ang belaluksan. Gina natin mga ulama ini tafsiron usab ed kumampu na sa ilmu. Ikadua ini pamanaw ng mga ulama natigira na anna al-aqiqata min asbab intilaqi at-tifli fi masalih dinihi wa dunya. Dia kung nakapagakika nagina ni kesabapan aswata na bilang ataw si ikukap pagagamanian na bilang ataw sa giyang kuto katataguyan sa dunia. Ayaman na naupuno su lokas na pagakikaan yan swata yan nagyang kuto ko nawata apyagakikaan na dimbeloy amape awata. Dimbeloy bilang ataw si ikuagamanian maana awata akapagalayan na magagama agyang kuto wata mag-Islam at tigitano nagugyang kuto pan kesabapan sa gyang kuto di niya ni kapipia kababaloy niya na mapi awata si iku kibabatuyan sang kaya dunia. Tigo mga ulama awan syirahu sani inda dalik napakaluag agyang kuto arar bagyang kuto wata ayaman na tigitano bilang ataw bibilang ataw agyang kuto awata. Nagina natin mga ulama ikadua tafsirian adimbelin suwata abilang ataw
magagama nagubilang ataw sang kaya dunia nagina natigu mga ulama imarani sagyang kuto at tafsir agyang kuto at tigu nabiya kullu gulamin murtahan wa anna al-aqiqata min asbabi salahil walad kagyang kaya akika na kesabapananan aginan kapakapi agyang kuto wata nagu kaplu agyang kuto ararbian ayam ana na masabar gyang kuto wata na masabar kenapa marangit kenapa marangit agyang kuto wata nagu keku amapi agyang kuto wata keku amapi agyang kuto wata ulalan sa agyang kuto adyuni kapag kikay agyang kuto aluksyan. Ayay kadua mas'ala akakwatano na miqdaru ma yuzbahu fil aqiqah. Pira bisi kada kal ayam ipagakikatan sa imong mga watatan. Pira kada kal kambing sumbel intano amay kaswata na mama nagu amay kaswata na babay. Tigu mga ulama sunna asumbelin sagyang kuto mama awata gulam syatani na dua kambing. Koto dua kambing. Na si paman si ku mga bai udi na bubaya wata na syatun na sati man na kambing. Koto. Paman na dua si ku mga mama awata na isa sagyang koto mga wata abubay. Aya hadith lagi aya dalil lagi yang kutu hadith Ummu Qarz al-Ka'biyah radhiyallahu anha qalat fi ru'yana miyan nugakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alinya litarun anil gulami syatani mutakafiatani wa anil jariyati syah. Siati Nabi tanwa Muhammad makapantag sagyang kutu wata amama na dua kambing makapulisan. Paman na makapulisan sa edad, nagu makapulisan sa bunta lagi ang kuto kambing. Dua. Pagaki ka sa giyang kuto wata. So paman so bubaya wata na satima na kambing ating unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayay katalwa mas'ala naginan su tasmiyatul mauludi wa halki ra'sihi wa tahnikihi wal adhani fi udhunihi. Yang kaya masala ikatalo na aya pagusay niyan naginan su kapungaran is ikwata. Kapmbetuiron sangaran. Nagu kapagaluti sa giyang kutwa olonian. Nagu giyang kutwa tahnik. Apaman nakutano sa kurma aya tahnik. Nagyang ko tuwa kurma, udi nagyang ko tuwa tanab. Napaman na pagkiyami sa giyang ko tawata iya, sa giyang ko tawata, sa ko pelakian, udi nagyang ka iya paman na malilibita sa ngariyan. Paman na kurma, udi nagyang ko tuwa tanab. Nagugyang ko tuwa kapagbangi, sa iko, bala at tangilan yan. Agina ni pugusayin tanong sa giyang kaya ikatalwa masala. Paganayro nagyang kuto akapbetui sangaran si ikwata. Tigu mga ulama ason na agyang kuto kapungaran isagyang kuto awata agupan inimbawata sagyang kuto ikapitu gawi. Ikapitu gawi iniyan. Nayad na dalil nagyang kuto hadithu Samura apaman nabiyat yatanu sagyang kuto amyaw na apituro nabitan wa Muhammad alang ulangwan o wata abagwa inimba wata nami sasande sagyang kuto aki kanian nagu sumbelian sagyang kuto ikapitu gawi wayusamma na betuan sangaran nagu pagalutan. Tigu mga ulama asun na agyang kuto akap pumimili agyang kuto ambel aloksian sagyang kuto mga pipi angaran. Sadin sa mapi angaran na ay ipmetu sagyang kuto wata. Oy. Namala pagusya tantano saya na sumanga lokasa. Aya betul niyo ku mga wata iyo nagyang kuto mapi angaran maka aayon si ku agama tanong Islam. Di tanong ni pamimili sa tigtano unique. Tigtano bagwa paman na mga ngaran paman na daa
Antuna ini da lagi dun lagi ko tawataka. Kaku pakaya bedi na makasila yagi ang kutu angaran. Ku pakaya makasila yagi ang kutu angaran. Apa man lagi ang kutu Muhammad natika aya mapiyo tu angaran so Muhammad gagi angaran unabitan wa Muhammad. Na upuno ka pakayuni ka na mimbulu ya muksa. Mimbulu ya muksa gi ang kutu apa man na Muhammad isana nangaran unabitan wa Muhammad aya ku antanu nagiang kutu ngaran peka ayon si ku agama tan wa Islam. Naman iman to da awata ay pembuata sagiang ka iya susab eda da ambetuannya no sa Umar. Na sa Umar nakatawan tanu apaman na kaya pa kaugupian si ku agama tan wa Islam. Ikadua khalifah mga Muslim. Da'awata bau ni betulok siya na Abu Bakar. Udi na Uthman, udi na Ali. Kagayad na paman na pisisigian ni mato nagyang kaiyang mga ngaran na mga unik. Why? Apaman na tigtanwa sabarang na kapkebelso na mambu belso sagiyang ko tuwa ngaran nagyang ko tawatan na ikasusuat nagyang ko tuwa mga lo kasagiang ko to akababaluya yuni kagiang ko to wataya angara nagiang ko to wataya nayad na ko antano nagiang ka iya suguan rakatan wa gamatan wa Islam aya piliin tan wa ipambetutan angara nagiang ko to mga watatano nagiang ko to hasanan maka na hasanan atigo mga ulama aya dalil nagiang ko to sukun sunabitan wa Muhammad na adna piangalinian sagiang utwa masanian adna piangalinan yan sangaran udi na paman na pimbeguan yan sangaran nagiang utwa mga tao amarata ingaran marata ima nagiang utwa ngaraniran abiha wa amara bidzalik nagu ini sugu unabitan wa Muhammad nagiang kanan akapegalina sagiang utwa ngaran wata amaika marata ingaran udi na marata giyang kutu maanan yan ayaw ko na mga pipiasi ko mga ngaran ayaw ko na mga pipiasi ko mga ngaran at yung mga ulama nagyang kutu Abdullah wa Abdurrahman ayaw man na uri panu Allah nag-uri panu Rahman naginan sa Allah subhanahu wa ta'ala nailaman ni man to ada awat abang betul sa Abdullah kau tapangin ka betuin ka sa Abdullah swata ka na biya kang bulo ka na usuha rumah ka diniar kay pupunot. O man, ayatigin na ngaran na siya bedu. O di na paman na siya bedul. Kau to. Di uto, kagi paman na so Abdullah na isa na mapiangaran ayamanan yan na uri penu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ida patakau matatap sagiang kuta wa ta'ala kababaluin niya na uri penu Allah na paman na ayaman na uri penu Allah na mangungunutan si ku Allah kagi paman na uri penu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya Abdurrahman na mapiya panayangaran. So Abdurrahman na isa panana na may alin sagyang kaya pugusayin tanwa mapiya angaran. Nagina na ipumimilian tanwa mga ngaran. Ay mana na mga ngaran o paman na mga Muslim. Paman na miyabaloy mga ulama, miyabaloy mga dato kiyang gunaan o mga Muslim. Uy, kiyang gunaan o mga Muslim. Kiyang kanan na kapugaluya tanu si ko Abdullah Abu Abdurrahman na mapiangaran na aya dalil na kiyang kutu hadithu Ibn Umar radiyallahu anhuma pitro yana pitro unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asma'akum ila Allahi Abdullah wa Abdurrahman. Adna dalil yan. Tigo nabitan wa Muhammad aya pinaka kebebayan wallah mga ngaraniyo aya kebebayan wallah mga ngaraniyo nagyang kutu ngaran Abdullah nagyang kutu ngaran Abdurrahman. Ikadua nagyang kutu halqu ra'sil maulud. Yang kaya ikatulwa masala na pugusayin tanwa ikadua ikatulwa masala nagyang kaya ikadua usayano nagyang kutu kapagaluti sagyang kutu ulu agyang kutu awata sunna ati mga ulama agyang kutu halqu ra'si kaaluti
sagiang koto kolonian. Udi nagiang koto ati kita no kapung paweron. Kapung pawi sagiang koto wata. Melagi dati guna mga ulama o giang koto wata na mama anta aka wata abubay. Melagi dito pagalindin pagalutan nakasunna. Sagiang koto ikapit gawin yan. Ba'da dhabhil aqiqa uriya nagyang koto kiyasum bali ron sa ayam. Ana magkuwat nagyang koto aturan tanuro na mga Muslim. Ama na nandi di kapag kikairon na paman na umya kadar pasu imam na ayam pagkalot na sagyang koto wata. Antunapan ipanggalabakan sagyang koto kapagaluti sagyang koto wata. Natiga na wayatasaddaqu bizinati sya'rihi fidda nagyang koto miyakuaw na buka. Yang koto miyakuaw na buka na pagargaan to mga pagari a perak. Pagargaan na perak yang koto miyakuaw na buka na ipsa sadaka sa iku mga miskin. Ipsa sadaka sa yang koto miskin. Pumamagay sa yang koto mga pubri yang koto miya arga abu kagiyang koto wata. Dia kangka agyang koto paman nabuk amia kuasa agyang koto wataka nana arga ang kaapirak nagyang koto apirak na ipsa sa paman sa agyang koto mga miskin anta agyang koto mga pobre. Aya dalil nagyang koto hadithu Ali radhiyallahu anhu qala biya panutulu Ali asu Ali na tengah deminsan nabi nagu miya kamungumpan kaya wata aya karumau Ali na so Fatima awataw Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama no to na so mga wataw ali na mga apo o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya panutulo ali apitro yan atigan na akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisatin. Bikin siumbalian at tigu ali so na siumbalian o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ayam su Hasan. Siumbalian yan sa paman na kambing. Wa qala pitro Nabi tanwa Muhammad si iku watayana su Fatima. Tingana ya Fatima ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fidda. Ayat tigian na Fatima na aluting ka agyang ka na nabuk o Hasan. Nagyang kutua paman na miyakuang kau nabuk na argaan ka na susadkaan na ka si iku mga miskin. O di na ibsusad ka agyang kutua kiyapantang na arga agyang kutu miyaku abuk sa agyang kutu may tuawata. Nagina ni aturan no agama tano Islam. Kapagaya di tanwa na nakatawan. Agyang kana na paman na pagarga nagyang utabuk yan na ipsa sadaka. Ikatlo amatatago sa agyang kaya ikatlo masala na tahnik al maulud. Agyang suti kita nuwa paman na kuha sa tamar na malo pergesan. Kagi upama kubangan ng kinuha agyang utas sa timan na tamar na yasukar swata ka. Ayaw man na begegan. Na kepakaya tunay ini pakalam makan nakagyang koto atamar. Tahnik al maulud. Tigu mga ulama asun na agyang koto tahnik al maulud bitamar. Sawaung akana dhakaran am unsa. Gyang koto paman na so tamar nakuha kaon nagyang koto tigu nakasagyang kaya pala kagyang koto wata. Malagi da tigu mga ulama ugyang koto wata nabubay anta aka mama wata. Oy, makapilagi dyan sa mga wata. Ayab nutuan sa tahnik na huwa madgu tamri wa dalki hankihi al-mawludi bihi hatta yanzila shay'un minhu ila jawfihi. Paman yan na yang kutukun na tamar na tegun sa yang kutu paman na pelak wata taman sa adna mataamu na yang kaiya bakarang yan. Aman to paman na pagalusod sa yang kutu bakar agya ko to palakian taman sa adna matagun sa giyang kai jawfihi bakarang yan. Aya dalil lagi ang to hadith Abi Musa radhiyallahu an qal Peter yan ulida li gulam
فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. So Abi Musa natigyan na riniskiyan ako wallah sa wata. Uli na wata amama. Faataytu bihin nabi na giyang buto wata akan na inumitakan si ko nabitan wa Muhammad. Nakagiya kong mawit yan si ko nabitan wa Muhammad na ayakon na ini beturo no nabitan wa Muhammad ang ngara nagyang ko wata o Abu Musa nasu Ibrahim. Naman ito apaman na Ibrahim. Ang isu Ibrahim na isa na nangaran o miyangaw na mga nabi. Aso mo si Ibrahim nabi tuwan sa Abul Anbiya. Paman na ama o mga nabi kagimada kala kung mga wata yan na miyanga babaluy ang mga nabi. Lagi do Ismail, lagi do Ishaq, nasok maso Ishaq na mimbuatapman naso mimbuatapman sa nabi. Allahu alam naso Yaqub, nasok maso Yaqub na mimbuatapman sa nabi aso Yusuf alaihi salam. So aya kadaklan ang nabi na paman na mag-aad na mitutumpo ka bangsa niyan si Ibrahim alaihi salam. Naginan ini beturo nabi sa giyang ko tawata o Abu Musa. Wahan nakahu bitamar nagyang ko to atigitano kumino sunabi sa tamar na paman na ini tiyahuyan sa giyang ko to apalak agyang ko tawata o Abu Musa. Ikadua hadith nagyang kuntu hadith amya panutul wa Aisha radhiyallahu anha. Amatan ko na sunabitan wa Muhammad kana yuta bisibyani wa yuhnikahum. So kung sunabitan wa Muhammad sa gyang kuntu masa na pagpagwit no nagyang kuntu bagwa mga wata. Udi na ayaw kinimbo wata na mga wata. Sa gyang kuntu masan yan wa yuhnikahum na gyang ko ta mga wata na tehnikan ng unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manap tubuan niya sa tamar agyang ko to mga pelakian taman sa adna mataamon agyang ko to wata. Aya ikapat agi mulimpusan paman na matatago sa agyang kaya katalo masala naginan suka pagbangi sa agyang ko to bala tangila agyang ko to may to wata. Tigo mga ulama asun na agyang kotua kapagbangi sagyang kotua bela atangila wata sagyang kotua andun ni kimbo at anon andun ni kilputian. Nasu mga ama miya nga rumaka na napanganan ng kimagbang. Agyang kaya kapagbangan ako to pagbangan suat aname ka di ka mataw magbang natibaga din na sirakani agyang kotua kapagbang miya nga rumakabu, tumuno ka, pumilya ka na, pag nadagagyan ko ito paman na mga pipya, kapit, sagyan ko ito ka pangaruma. Uy. Madagala niyo ni mga panutula, hira paman na, mimbuwatan na, diya ka natigyan na katawan, ugyan ko ito, kaya pagbangirun, kaya pagbangirun na, makaatod, at agad. How to? Yang masubang? Nanane ko basad tano kamay to boya. Sunna agyang kuto kapag bang isagyang kuto atangin agyang kuto kinimbuwat wata agupan inimbuwata na namiteron si mga ulama yu'adhanu fi udhunihi al-yumna nasi ko na pagbang isagyang kaiya kawana na tangilan yan. Wa tuqamu as-sala fi udhunihi al-yusra na kematan sagyang kaiya diwang atangilan yan. Ayat dalil lagi yang untuk hadis Abi Rafi' radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salam. Mela yang natigian sunabitan wa Muhammad. Apiyag bangan niya nagyang kutu atang ilaw Hasan, asu Hasan apu iya nawatau Ali si kumasa kinimbo wataanon o Fatimah awatau labitan wa Muhammad. Paman nagyang kutu kinimbo watang Hasan na melay o Abi Rafi akia pagbangiron o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga bangsami, mga pagariakan, nagina ni paman na usayan sa giyang kaiakika, panganin tanong si Iku Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ko ang tanwaya sa may tuwan dauan. Ayat na kada-kada siya tanong na nawatayan, nagyang ko to paman na itano di pagakikaan, nagyang ko to mga watatan.
Balasakan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya dan yung kapakandarenon. Nagupaman na kaya pamakinagan sa giyang kaya pagusaya tanuron. So mga pagariami, si di mamakinig sa giyang kaya live, nagihimo limpusan usayan sa giyang kaya hajj. Insyaallah, na lagi dia musi ko muna ipagsintan wag ko to mga pakaysa na ansar kanuron. Kagi ipaman na mulimpusan, nasa din sa miyamak ansar si kumiyangaw na mga usayan tano na rutanok man pagilayag yang ko to pumakakuha sa giyang ko to mga permiutan. Insyaallah, na nasi ko sumudo da live tano na tusi intan wagyang ko to ipamagitan wagyang ko to permiyo paman na pagkakuha sa gyang ko to Faizul Awal paganay na mapya na sindiyo sa mga jikasyo o di na so number paguluganon kaanta noron mo no inshallah ayo to muna ayo si umiyaw na yung pakanakaptan na si paganay pagka kuwasa Faizul Awal na 2,000 so makatutunog na 1,500 so ikatalo na 1,000 nagu ano pa nabugan tano sa 2,500 inshallah nabalasan wallahu subhanahu wa ta'ala so mga bangsa tano dadin na makandarayno nagutulo-tuloy na giyang ko tuwaliran di ka pa makinaga sa giyang kaiya paman na live tano si tanong mutumana salam kuskano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari bagir ka kanong